E ku blaya pi warok ki perlok ki wasnyau suk o ap ye ki kubor wa phalla hau new channel ki kubor wa phalla ki wa kwa open snyau chapi wa bia ka wi ka kanthai khalut panda ka ya ka de namo da bia ko semen ka wa ongki hak ktin phareng kam ka solo gami te ki perlok waro hadu katwon snyau phalla wa bia ka te ka bru ya ka de ha o jo snyau I wa bia chanrang wa kanthai lani para chanrang lani para kanthai tang wa kani wan to ka sen wa nang kong wa snyau ia kam kani ka kubor hapok kari wa bia ka khalut panda ka ya ka de te ton abi ya kani ka kubor hadu wakut khanang wa yo tip I chapang ka te ka bro te yo krum de open slam ton sedang I direct chiki kubor kawi niki kentai khalut kawa arphau sus nem irta kawa da tip kam ka shama bindu kawa na Gujarat da bia ko panda ka ya ka de namo semen tum kawi ka pratrik yong niu bnai wanru we da man ko le ka bru wanang kong ha India wo bia kam te semen namo panda ka ya ka de kawa ongki ka solo gami kani ka bru da share ko yeki durbia yong ka ha Instagram kati ka kentai da penbana pa ba ko wada de pen kre ko wo bia ya ka de deilang wakaniam karukom hei jing sakhiat ka sngi bia yong ka to hadin chi sngi arsngi ite to khatwi tarik wei mputo tarik ubia ko tangwa yo yada namo yo like nei cha khang ne cha pandik kate ka bia yong ka da bia ko tum ka wi kate ka bru da ting ko ye pandik ka bia ko hadin wada percha ka wi ka nong ya khmat ka BJP wei da ongkole wa mcha ya ka ubia ko ha temple kam waman kate ha Instagram ka shama da bo ne share ko ye bon tli ki dur haldi mehendi kam jo le ki dur bia yong ka ya ka haldi ceremony ka shama da sab ko da ka blouse rong so wa ka sari rong stem chirup wa ki ksier ki rupa da yo le ye ki khmat sur kha yong ka kat wadang ya post ne chondur ko wa ki lok yong ka da yo le wada embon ngut ki bru wa lightweight comment ye ki te ki durbia ki wada bo ko ha Instagram de em le ki wa congratulate ka de em le ki wa yero ya ka we de em le ki wa comment ya ka Kashama da ongko wada maya jor ko pendaka ya kade kamte da kwa ko ubia ya kade we da kwa ko uman kam ka kurim yong kahi namo ka kurim yong kade Kashama to ka khana graduate haka sociology we kam waman ka tekre ko kam ka senior recruitment officer haka wi ka private company kabei upayong ka to ki engineer pan arngut we upayong ka MU ha South Africa katwa kabei yong ka wansa ko ha Ahmedabad Daman iwa bahaya ka shama ujob ye snyao namo u convince ya kabei upayong ka chapang kate kabia kawadaman kam kabru wanang kong wo bia ya kade namo self marriage ne solo gami ha India tangwa hawa ku dei wambanse waro arngut darai ki wo kerchan ne emense nya ka iwa snyao phala mto du wo bia ko ya kade tangwa snyao phala le wo tip wa ka shama da plan ko le wo lai honeymoon chagowa kate ka bruda ongkole wa mem ukwa ko ubia tang wada kwa ko uman kam ko wada em kurim kam te darai ko ubia yakade yo man ka wada em kurim tang wa ka kurim yong kade te yiki kubor da boy che wakut te ki prelok waro ladam pu emu de piu subscribe yo new channel snya ba ye subscribe khanang wa yo pten cho piu yo ya kam kini ki kubor wa phala he kiten panar kuble chipon